Dawdaway tu sa kadamdaman na makaitina na sulibat. Saka tuswa kadamdaman na uruja sopuy na kay no atsamaz. Imazay to ataw chikara ni Marco. Imazay to tapuro kayan. Imazay to sapatapuro kato unama karam pato 50kato dosa karam.马可福音10章46节到52节。拜。di malunga nga tia Yesu i iriku. Au ka vai ka nga kemasi iriku di Yesu katwa sara-sarat katwa turuvu arawaza na maupu-upu mano izwa za mavusa wa alai alakani timai ati patimai ana amiraj i kadaranan kicia-cia au ka ramanda to semariwa-riwa teti Yesu se Nazari pasi atsa nga ivu maya tutsu tisuna tevrivril ni Davidi paurau wakan aya mano mariseng ayain di maju no turuvu chau-chau lakwa pada pasi atsa sakamaya ivu tisuna tevrivril ni Davidi paurau wakan aya mano secekar di Yesu sa ivu kelu ayau di maju aya ivu aza mavusa ni maju kelu kana sarunga gatsalo uzai kelu ayaya tanusung di Yesu aya au siberi sa kawa noa mavusa sa gatsala pakiremu sa sazwa i te Yesu au ivuin di maju ni Yesu amaya tutsu salingasu tuaku su kudain ayain mano temavra azwa mavusa rapi sinsi salingakan to semeked mumal aya mano ivu ti Yesu daya maju sao azwa su sarwan to atsamas mavana su sini ka mengwa ayain au masuvusa nga isaunini sa vaika kiciur te Yesu aicu kaino atsamas satu suaka jam-jaman sini paputarwan dan在路上跟随主一家家人kiciur te Yesu sinaya tu suaka jam-jaman马可福音10章52节和合本2001年版的翻译是耶稣对他说你去吧你的信救了你盲人立刻看得见就在路上跟随耶稣耶稣让盲人乞丐巴底买的视力恢复这是马可福音记载耶稣最后一次施行医治的故事这个故事引出感动人心的高潮指出福音书的目的我们应当在路上跟随耶稣基督徒是罪得赦免病得医治的耶稣跟随者盼望我们也像巴底买一样喜乐无悔地在路上跟随主耶稣Sinaya tutsa ka jaman-jaman sini pasamalaw sini palaroy tianutin saka pasamalaw ti Yesu to ichwa ti maju mavusa aichwa su sarwan na pasalinga ngaso na ya saka aichwa ti maju mavusa mano semukeda isaunini sa kijajaran nga ti maju te Yesu sa aichua sini pasamaraw tianutin ayatwa aichua pasiling putsamara ni Yesu beri-beri lananga mana sini pasamaraw tayaw asini palaroy tianutin to pakelang toa aichua paura ni Yesu aichua sarsalan
saka pasamaramaraw tianutin tu lana makaya tin imazay tu aja kini katsawan tiayaw ay cuaca kemudanga latinana kijajaran te Yesu latinana kiciur te Yesu ayaya pasamaraw apadajeka tianutin titina sinja makaya mapasailin makaya mengua ati asa tuan azwa mana tasivevei ka zwa titina sinja tiayaw latinana patsore te patimaya nama kaya timajwa nama sirwan kijajaran te Yesu sinayaya pasamaraw palaroy tianutin tutso ka jaman-jaman latinana kemelang kumale ka kemelang ainyanang ka masaro to atsama samar ka tia semakemkel ta papitsuri sajak sika inuri lana makai tia majona kemelang imazai to akini katsawan na makai tia majona kijajaran ana kiciur te Yesu ayayaken ayaya pasamaraw ay chimaza tiantin to mana tiakini turu akai no atsamas saka tu saro sinipakini menemacantin 从今天的经文审视，我有在路上跟随耶稣吗？我身边有哪些跟随耶稣的信仰典范？我可以跟他们学习什么？现在tu cakap zaman-zaman latinana kemalwa kinumnam ayakana pasamarau saka kainuri。感谢上帝的慈爱，通过耶稣基督的救恩，使我能走在跟随耶稣的路上。求圣灵坚固我的信心，使我在这条路上喜乐无悔地走下去。奉主的名祷告。Mali-mali anya kakiliang ti sama marwaman tansong. Mali-mali. Laman na nakijajaran jang suna parorot. Kumali namatay no niya parutam niya remalakan. Kaya nga masubabak la su pinapupit suramen la nakazeng ay chua niya sarwang laman na nakipaparang za pararaw tianusum saka namake mananama silwan na pararaw imazay ito anya kiniciuran anya kinijajaran tianusum na yakanakiaong mali-mali ko inuli kipaparang kalasungadam ti Yesu Kristo. Amen. Mali-mali ito sa kajam-jaman na makaitina na misa selang asumupo akilaro ito kaino at samal latina na paano tamana sini padajeka to sa kajam-jaman saka aichua sina apuru to sa kajam-jaman mabane maza ito 50 ka to dosa akaran mano ibu ti Yesu Jaya maju sao azwa su saruan to atsamas mavana su sinika mengwa ayaim au masuvutsa nga isaw nini sa baik kiciur te Yesu sinaya tu ka jaman-jaman asini pada zekat tangata tanuti nama pola datina na kemelan saja baik kiciur saja baik kijajaran te Yesu ayakana pasamarau saka mali-mali datina na suleva tu suaca kini adaban taja ping'an